Konga kitabankanye okundo kwenda. Reka nkiwe okoro kwenda. Enkuyanja y'abikiruzo myanyitari yemwe nemwe mu rubirizi bayitabo mu kutambuza umuhanda gw'omusharaba obwe bari kwijuka Yesu bwabambwa. Ababasha bwo kutehwa amasiko hamwe no kuhamira mu kwikiriza. Bikira Mariya nakakumurize, Bikira Mariya nakawumurize ibaromwe owijo umuhanda gw'omusharaba abwe nshonga yakuretamu abwe cyakujemesereza kwijo umuhanda ogu okaterwa omushana. Yesu Kristo akafa yazuka hizoba rya kashatu kandi ahizoba rya Sunday abikiriza nibija ku bana baza kuzoka kwe. Nyowe ekisibe eki okuza kushika haro nakoru ndikozise okwecumintereza nk'omuntu no kureba ibintu cyo abantu bakaterere bari kwetaga na rubirizi nangwa na Uganda yone. Ekyo kiro kikuru nkitugaramu amasiko kugira ngo ebyo bizibe bitukurabamu okubonabona okutukurabamu okuzumwa nangwa no kwehakanwa wawe cyatandike izoba na Kristo akakirabamu. Itwenke myezo tureba ngo enyuma ho twizere ntukora ebitari birungi kandi kigambo nk'eki kucirukurabamu nebyizere mbere bamwe bindi tureba ngo katureke njaye nyima katureka amarwe nyima katureke okukora ebitari byenyima. Omugani makuru abakristayo n'abakristo mu rurembo rwa Fort Portal izoba bakwatanisa omukutambuza umuhanda gw'omusharaba obwe bari kwetorora enguto zitari zimwe na zimwe omu rurembo ru. Aba baba bebembirwe Bishop w'ubureberezo bwa Rwenzoro Reuben Kisembamoti hamwe na Bishop w'itorero rya Fort Portal Robert Muhirwa Kiki hamwe n'abandi banyadini. Simoni akakuonyera Kristo baitu ekyo kitwegesa ngo naitwe tusemerire kukuonyera bagenzi baitu tubakuonyere mu bintu bitakwisana na muno oboraba waino murwaire mukuonyere okumurwaza mukuonyere okumutwara mwirwaro. Batakatanchire kutambura twabanza kushitamaho na Bishop Reuben Kisembo aho yaherayo ubutumwa bwe bwa Pasika. Tukoza kusima habwa elections za hoire abantu bakomerwe tukoza kusomulisa guno kuterera president of Uganda article 121 of the constitution of Uganda iherezo ubusobozi president kuganyira abasisi akaganyira abakasisi akali mukomo ya muganyira so tukoza kusaba na hata abanyakomo bingi abakwasirwe abiyo kwerinda political season in doing campaigns after election abantu bakakwatwa basiga up to now mukomo wa mwaka wa kumazireyo so tukoza kusaba president Museveni yakosoboze bwina kuboha kuganyira all political prisoners ya mukomo no kutunga national peace and reconciliation. Ahandwara ya sirimu erisize Karungu mu kibuga Fort Portal Kisembo nagira ngo abantu bine kujaguza Pasika n'obujunanizibwa batetire mu bikorwa birabaretera ubuzubu ubwo kwatwendwara egi. So turemo kuterera kurangwa abantu bayirinda ikigambe cy'icyo busihani tina pregnancies kanyere alemareges and so on goza abantu kwirinda no kujaguza. So ngoza basima habuka cyo kintu twasamujaguza kurungi Yesu akafa yahumbuka atetera kunira kubomezo butawaho. Amakuru agagasha ko Nesmas Ndianabo na Jonan Tusingwire.